Ma le mai whanunga le leia le nei tau fau, ma le nei aso fau o tātou au lia, ia e le alofa ma le anga le leia le tātou ma taisile le langi, ia o le tātou atua foa na ia whaia le nei tai ao, na ia whaia le nei aso le o tātou au lia ma le manuia. Ai tau tala malanganga whaalo alo i whailo le toi te tala lo ia le tautua ma le anga unanga, a le si ufonga o Samoa le lua api, i le pensule ma le nuu, e le nei tai au o tātou ia le o ngā tutono le nei vai aso, ia po le aso lo na fitu le nei o le masina o Januari, ia e le tātou a savalinga tau amata le nei tusanga lua afe lua sulma le ono. Mana tu leo tātou a whaasalonga, ia e au lawa na tātou mua i whaaftaia le anga le nei o le tua, ia malona alofa le o tātou pe nei le nei tai au le me lea, o le tātou sauninga lotu, ia le ua tā pena ma iai le sunga le whawhiangainga, ia Reverend Maunga Motu, o le auto stosi, po le whailo tusi o le kālisia so whaatasi au au i Samo nei, ia le foe le ataita ina i tātou le tātou tūlanga, whaaftai, whaamanu, ma le tātou tūlanga whaanitanga i le atua. So mai lau whaafonga e le tātou sauninga lotu i le nei tai au. Ora tātou tāpo i atu i le atua. Sei o tātou taro. Mātou te mua i awhe pēr le atua i lau fioeala i le wanganga pa ia. I nei whape nao na to i aire tāpo i ngā Samoa ni nei aso. Mai ua tua i mea uma i le whaasiri ina o lo vinga. O Jesu Kirisu wāna i la mātou taro. Amen. Ana tātou pese o saunia. Loma tota male o ilunga, ua sauni i olu, mahele au angelu uma, maleleu, maliegi inga iate, iate oe. Ua sauni i olu, mahele au angelu uma, maleleu, 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 malie, vinga, vinga, iate oe, vinga, iate oe. Whaafofonga mai au tau mawhai, i matou ini vinga e tātau malo alofa, ai le mawhai, pese, pese, e tusa ai. Ua sauni i oru mai leo angelu uma, maleleo, 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 malie, vinga, 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 iate oe, vinga, iate oe. Le ali Jesu le faola mai, whawhetai i lo walo whana, maliu ai oe, masuilo maliu, tinga ua, lai matai matou. Ua sauni i olu mai leo angelu uma, maleleo, 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 malie, vinga, 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 iate oe, vinga, iate oe.
o le tusi whaitau nei aso, o lo umo maire le tusi o e peru ni mta au pasi fulmartasi, o te whaitau ina, ina i fwoi upu, mai le mta upu. O fiongo pa ia ro tātori. A o le whātua tua, o le whārango lango le i mea u whāmoe moi ai, o le mauti noa lea o mea i le o vaia. O wā ona o lea na taure lei nai o ea na mua. O le whātua tua o tātou i loa ai, na whaia mea uma i le fionga lea tua, na whaia foi mea uma o vaia i mea o lea aria ni mai. A le ai foi se whātua tua, e le ma whai o na fia mai o ia. A wā e te tau i le aruatu i le tua, i le aruatu i le tua, o na tari tonu o lo so i fua o ia. O ia foi na te tau ia mai o e matua sa ili ia te ia. Whamanuia mai le nganga o le tua, ia na fionga whaitau ina o le nei asu, tu mau pero sua wharvi inga i whaava vaurama. Amen. E fia whaama mawhaina le, whai upo e ono, e whai mamatua o le nei asu, whapea mai. A le ai foi se whātua tua, e le ma whai ona fia mai o ia. O wae te tau i le ruatu i le tua, ona tari tonu o roso i fua o ia. O ia foi, na te tau ia mai o e matua sa ili i a te ia. O le au tua o manatu ma mawhauwhau o le ni asu. Toe whawhanga lo tātou whātua tua. Ia marosi. Toe whawhanga ro tātou whātua tua. Ina ia marosi. Ia o le winga ia o le whātua tua. O le mea lofa wha marosi au na rea tua. Mo so se tangata kirusiano. O lana mea lofa lea e i loa i le tangata lona atua. A le ai se whātua tua le tangata. E le ai se au ngā e ola i oe. O le tau tinonga na le wa au mai le tusi dau e peru. Ina ia tātou maua i le whātua tua se mea lofa tu sao mai le langi mo oe mau mai tātou uma. Paurawa o lea, ia tātou matua sa ili man whamaoni. Pea whai tātou te o i lea tua. Aua nei, whataeta lunga, na tātou sa ili ringa. Ia tātou turi vai ma ta talo, ma ana popongi, ma le loto nau. Le loto e matua tangi rumo le tua. Ina ia whi soani mai. Soani mai whapewhea. Lou whatua tua. Ia matua mālosi. O le whesile au na tui nātu. Ai se a to e whangai lo tātou whatua tua. O le mea mauti norawa. E le o lava. E le o lava. Le whatua tua tātou te sa ili ai i le tua. Peona au mai nā whai upoe e ono. Whai mai whai taunga o roi ai. O ia foi na te tauia mai o e matua sa ili. Ioi, o e matua sa ili. Ia te ia, i le whatua tua. Ai o le whatua tua na, o lo tui nātu lava i le tua ia te o e mau mai tātou. Nono winga o le mea lofa tu sao mai lam. Paura tātou tiu te whai. Ia tātou matua whamaoni. I le sa ili atu. I le atua i ona manuia. Samoa e. O lea fo i le tali. Mo, o tātou fo launga o le nei tau sanga. Ia mua i to tōlo whatua tua. Ia whailo whatu. Ma mea e teu ailo whatua tua. Wara no fuanga na e a fio ailo tātua tua manuia. O lo roto, ma lo roto. Ia to tō ai mea le lei. Tātou whatua tua i le tua mo mea le lei. Na te whoa i mai. So ia ona te tō ina ai o le mataua. E sāua.
le mata pea pea, ma nisi lava vaenga, o mea ino sia, o le amio leanga. Ai e tātou toa, ai o tātou roto, e ale o tātou whātua tua. Mea le lei, o lo aua wai mai pē ke riso mo i tātou, i le aso ma le aso. Ia whamanuia le atua i lo whātua tua, ma ia toi whawhanga nei, a o lei tuai. Amene. Tātou te tāno. O lo mātou whanau naunga lea le atua no mātou tama. Wa mātou te mauti noa, o le mea lofa tu sao. O le mea lofa maua fua e tangata tari tonu. Le tangata e matua i loa mamana manama. I ala o le manuia e te fua i mai. I ala i le whātua tua. Au mai i a Samoa, le nā loto whātua tua. Ina i a mata i la mātou whainga malanga o le nitou sanga i tangata uma. Ia fia tangata e o i lau o fio i tāpua inga. Ia susāta i tasi. Ia mātou whaama maru ina foi. Lea susā i nei tau sanga. O lea so ua whapa ia ina. E lau o fio mo sa moa e tāpua iai. Ia whape nā fona mātou whātua tua. Ia mātou maua lea susā. I le fire mū lo wanganga le tua na mātou. Whaamnuia mai le tua sa moa le nei vaiasu. Mana nā vaiasu. Mana nei tau sanga ua mātou a matai nai na mātou whainga maranga. Tau tai la ua fio i ala uma. O ama, matangi mā whā, so se mea o mai. Pua ngā ese, o lo fau mai, e la matia si o mātou tofi. Ia wha mamau ese ina la vele mana o la ua fio. Ma ia mātou whātua tua, matari tonu e te ave ese ina ia me uma. Ila mātou te tāro tōtu tuni i uruma. E hala ila mātou ana pongi. Whaamnuia, whaamoe sa moe ni nei vaiasu. Ai maisio le nā vaiasu. I rana ana pongi le tuara tamā. Ia tai rau fio i ala uma. Ma ia fia tangata i le loto i whale anganga o lo mātou o la tāpuai. Whaamnuia o mātou tai whare maro. O mātou tai whare kāresia. O to tonu o nuu ma ainga. Ma isi o tūpulanga na roa o ana nei atunu. Ta pena e lau o fio i la tau. Ia i whainga maro longa i nei vai tau. A o le ia e atu ia o onga. Whaamunuia i la tau i lo wanofu. Whaamunuia fo i aro o whanau. Wa o tau ina mo rau tara le nei. I so se korisi. I ma rua ma piula ma mua ma whenama. Ia i le whaamunuianga lau o fio. I eri pule ma whaia onga ma wharitua. Ia malau mua ese le tuoro mātou tamu. Mātou te tāro le tua e wha maisi e toa tele o iai i le whanoro noa ni nei tu aso wha ma maisi ma wha ma whanatu i nātou. Wha ma ngaro fo i mātou uma i lo wano whatu noa. Tātou ia malau whiore ni aso. Mātou te tāro i e wha mnuia au whengaruega. TV mara tu e pi. E ala tu ai le tara le lei so se turi manu o Samoa mātou nui whafu. Ia o mātou te taro ia le suafo i sure li mono mātou whaoro. Tu mau i o mātou rungo manawana manu ia o ele tuare ta mane alo ma le nganga sa nei e whaavavau rau. Amene. Ia, o le nā ua whawhonga le tātou tunu o le tātou sani ngā lotu i le nei tai au. Ia, e bei o nā taitaina, ia, e le sunga le whawhiangainga ia rewe na maunga motu o le autostusi o e kalisia so whaitasi au i Samoa nei. Ia, ma ua manino le whetalainga le whionga pa ia le atua tau le mailana au na le nei tai au. Ia, e lau whaatuatua, ma lau whaatuatua le aunga fo il nā. Ia, ma le savali nā ki riso mo i tātou le nei a salulu. Ia, ma toi whaau popo lo tātou whaatuatua i le atua. Toi lifi i lunga le level o tātou whaatuatua i le atua. Ia, e pei ona saunoa lana au nei le nei tai au. Mo le nganga whaau te le lava e lau sunga le whawhianga inga reven ma aunga motu. Ia, e tu sai le tāpana ina o le tātou taulanga wal tātou vana nofo ma le atua.
ia ma le tatalo ia iai pea na whaamanianga, ia le ngata le soifua lau le lei o le tino nei, ia a sili ana whaamanianga le soifua whaalenganga, lana whaunga, ia i so o staimi e walava, le tautoina lana whiamulana ngā luenga. Ia tātou se mai lea tātou taimi le o se fulu ono minute te ine le itu la e ono i le nei tai au. Ia tātou se mai tu i nātou tātou pesa senga whalenganga ma vi ingo le tua. Wha mai a toa le tātou sani ngā lotu. Ia a whale ono a matalia fo il tātou poklame masani Talofa Samoa e pe ona iai i lea tai au ma lea tai au. Se mai le au whebesa le kalesia polo matanga luenga me tutisi mai malie le au whaatua tuai. Mai le tu special e kalesia me tutisi e Samoa ma le lanlangi atoa.
kalame lo fiso komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tu o le whaare leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaaria. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fesili ma le ngaru lue whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani e ina e so se tasi o le malu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma e a mata mai ia oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le lau fonga fia. O le taimana watine vaenga o le taia o le ua awhaton nei mana i tu lai ono. I le tautua mana unanga ni elsi fongo Samoa tu ipi le nei taia fau ma le nei aso fau. Ia le fai o tātou o lia i le alofa ma le anga le lei o tātou tua. Ai o le o tātou se me lunga le tātou potlame. Talofa lava Samoa le nei taia au. Ia whapena fo i on tātou ia i le o ngā titonu o le nei vai aso. Ia tulanga pe ona iai i le tātou savalinga, ia i le tau amatamata, i le native sanga, ia lua afe, lua se ful ma le ono. Ma le asalona fitu le nei, ia o le lua i asalona fitu, o le native sanga e pe ona tātou mo le mawina. Ia, o le tātou pokalami Talofa Samoa le nei tai au, ia o le tātou whaafilua, i ma le tātou whaatalofa masani, ia i le mamalue ma le pa iai o le tātou atunu. Ia whaatalo whaatuai, ia mai lava i o nā au te tele, ia se ia pā i o nei whanau, ia ele nei tai au whaamalora soi whamanuia. Talo fwoi Amerika Samoa nei tau la solua ia tau, ia ele mawalunga malipa ia o nei a tātou pa anga whaafonga. Talo whaantule malu toke lau nei tau talo wani, ia mai se whaatalo whaatule tātou pukalame, ia ele malu tātou atunu i la taupe o na mafuta mai lunga penga te whai langi nei tai au ia wha mahalo lava soi fumaruia mahalo soi fua langi mama ia vi ia leanga le lei o le tua le tātou whaatutua le pe o na tala noa ia le tātou whai lotu i le nei tai au masau noa le tātou te mawha le nganga o le tātou whaatutua le i le tua ia o le fwoi wa tātou ia i le nei tai au ia i le alofa a pele pele le tātou matai sile le nangi ia o le wawenga pito sile na mawalunga ia la tātou toi fiala ma nei tau le uptu sao ia mana ia fo le timu whaaftai le atua le timu ia o le tau lang le lei mo tātou ia pe ana tātou wala whai mai ai ia i le nei tai au fau ia ma le nei aso fau la tau ia ia whatalofa fo ia i la tau le safi tai tunga mga aduenga matiu te lpong sa ua mau mali atu ia le sa tau fa fai malo longa to tele mai tātou ia o le sa fatino lava la o topito la au ia e fito tonu ngā aduenga matiu te lpo ia malo lava on sai malo ngā lue ia malo tau atai ia mai se voisi vaenga sia ua mata ngā aduenga matiu te fai o le nei aso ia i la tau ia na ma tu sa vale fatasi mai tai au tu lo fa funga mai ia ma lo la lausu ma lo so fo maruia ia vi ia le tua ma o tanto malos ia wai tele tanto ia o le tele o tanto fo fanga ma tanto plans ia o le wo o le fa yung tau sanga tanto plans ioi
e ini sio o to tele na vai tātou mana ia tātou tau ainga ia o leo fo wata oto le wivi ia po le ala fua o whaasavalinga ia o le neito sanga ia mai se o le ua o atu le kirisimasi ma le tau sanga fau ia tātou plans ia a o le tātou whaatuatua lea na sauno o le tātou tama whalanganga tai au tātou wha moe mea umai leanga leo le tue na ia mawhai ana tātou au lia manuia ia sa o lea upo koe i ngā unga i aingi ki muko mangi au ngā solo le tātou wholaunga le neito sanga ia pena o na iei leanga le leo le tue ia i tātou malawa ai whaatalo watu ia le sunga lia i lea ua mauta mai misalato ainga ia talo watu lia i aso lofa good morning tāo whau manuia por kalame whaanga solo whianga iei manuia tiu te mga ruenga mwhaiva whianga iei God bless Pau tai tele morning lia i manuia nei tai au. Ia tina ia matile, matayasi, tai au manuia. Ia malo la wala soifo manuia pau tai tele mo wha manianga manuia nei tai au. Ia ta tina matile, whatala watu ia Matilda. Ia malo la soifo manuia, malo le langi mama. Ia mai sa voi, ia ila tau wapinana mahuta mai lunga tātou Tuipi Facebook page. Ia o tātou Tuipi YouTube channel. Ia o le fatu a matal tātou porklame le nei tai au. O le tā o tonga o tātou maftanga lunga paunga ngalo le ea. Ia ma ua ma whaafunga fo is tātou reporti la ta mai le tala le tau. Ia mo sa mo matoke lau le toi kuata i le fitu le tau nei. Ia o na tāle le fitu. Ia o lo whanga solo lava ia tūlanga fo ia i le o tonga o talafou. Ia o mea na tutupu mwhamawina. Ia mai le tātou waenga o talafou i le tausanga na se mawai atu nei. Ia manatua. Ia o lea fatu a hae o mga aluenga i le mai aso fou. Ngā aluenga la vai al malo, te lo nisi o whala potu tonga. Ia o company ma ofisa. Ia ngai o mai lalo le ka lena o ngā aluenga la malo. Ia mai whainga malo longa ia so fia o tona iatu. Ia male neiva iaso. So o lea o whaita waso. Ia aso i tutoi le whainga malo longa. Aso sulua, tātou lia leanga leo le tua toi o mga aluenga. Ia o le aso fo ina e toi ai ma tātou waenga talafou. Paulu waenga lea e wha wau pia le tātou au nanga. Ia o le mātou waenga. Ia i le toi nātou tātou wha salunga ma le tātou walata. Ia a le TV iwa i tātou glam whanga solo. Ia ne i whesilingia tūlanga lea i le toi tu nātou tātou talafou. O le tau sanga tūna i ia a o le tāu tonga le nā. Ia ma le whaamani nonga le nā. Ia mōlo sila fia o lea tātou te iei le oto tonga o tātou telefou. Ia whato ato ia e fo il tātou waenga o telefou mai vai whanua. E le vai aso fou. Ia whato si ai pe a e le aso sulmalua. Ia o ngā luenga le tātou malo. Ai whatalofa ia te oile ua usu mai ngā luenga matiu te whai le tātou. Good morning. Malo la wala soifo maruia. Ia malo whale on sai. Ia mai se i la tau nai ho fo mai fato a matal tala valu ia fato a matal tala iva ia po nai foi fato a e nga i mai le wauli ia po le alava ia fa malo so i fomruia malo le langi mama ia vi ia le tua a tele an tantu tana tatu tata no le taia ia o le vi ingo le tua pe ona sa no le tantu te mafa le nganga fai foi na misi ante o le tantu sounding a lot le taia tala lo ia ia a tātou whaasalango na matua le nā, ma le au tū le nā, ia e pei o na saunoa iai, le sunga le whailoto Reverend Maunga Motu, tala noa le a fionga pa ia le atua i lo whaatua tua, ia po a mai lo whaatua tua, a o au fo ia i lo whaatua tua, tātou whaatua tua le a tātou te lafo i mea uma, ia e le so ni mai, ta inga le nganga pa ia o le atua mo i tātou, a tala vātu sunga i whaawhinga inga malanto wale tua, ia fio anga mala fanga de tas fa ton pa le foi wale tombolo finangalo ma lor soi fuanga le lue ia ila le fio anga la nga luenga a tala vantul pa io nei matua ia bai so tono le ayo ma tua nei mapu fingalele ia ma plotu le muteli sala fai ia ma lor soi fo maria ia to matua le nei tai au ia vi ia le anga le yo le li ia manatu mau le to soi fua ia fa pena fo ina tato iai ia ele nei soi fuanga ile fai mo tato ia tulanga pe ona iai ia le nei vai ngole tai au ia fa malo lava le soi fomruia ia malo le langi mama ia mai se lo nei tatu pa anga ia fa pena fo ona iai ia e le nei tai au ia fa tala watu tatu poklame malo lava
ia le soifua manuia malo le langi mama. Tulanga pe ona iai, ia a tātou pukana mwhanga solo, ia o le tāwhale i tula se fulu. Tala i tula iwa. Tala i tula iwa, tātou tala tu sa mai le teo whawamalo ni sila. Ia, e le tala i tula iwa. Tala se fulu, ia, o nā tu ina tulua se vaenga, ia, o le tātou pulkalame fo i leo le lau ili ele manuia. Ia, lea e whaasoa toai matuwha atuai, ia, tele lau whai atina, e so se atina e tātou tunu. O tātou pulkalame whaanga solo lava nā ia o le tausanga atoa. Ia, e pei ona whata oto i le kalena o tātou pulkalame. Tulanga pe ona iai ia tātou tala noa i le tele waenga i pei ona o tilo atuai. Ia, o leo to ina mailungo benga te whailangi. Ia, o waenga umana e au fia i titono o tātou pulkalame. Ia, ma le tātou whasoa e le nei waenga le tai. Awa tala wantu le sunga i sa whatulu wano. Ma lord soi whamanui an lei tai au. Ia, tai tele maria tele tiu te mga aduenga. Ia, lea lo mahuta mai misalato inga nai Hamilton, New Zealand. Ia, anga leifo ilea tu e lau sunga sifatu mole inga lei tai awa. Tai tele le mahuta mai mnantu. Tātou se e tātou whawhiwhianga vai foil tātou pukalame. Ia, Talofa Samoa toi talu mai. Ia, toi talan noa. Ia, inisio vahenga e pe o na iaile tātou pukalame. Ia, mai sal tātou reporti la tamai. O le tala le tau. Tenari tautua. Ia, ma le besa nei valo mai. Manu le vaveao.
Pa whiwhianga nā musika so I whiwhiloia nei vaenga le tai ao mai tenari tautua ia e na ua toi se fulu mali ona minuta le toi na tālea o le tula ia e fitu le nei tai ao. Tātou se mai, tui nā tulu tātou report le tala tau mō sa mō toki lau lea ua tau limaina ia e le nei fo I tai ao. Mō mo anto tala tau mō sa mō whamatalanga mulimuli nei o winga lolo wālo tau mō lau whanua le antunuu Pei ona whamawina I le tale I tula lima I le vavea nei le soa solulua so fitu Januari lua afe lua ono. Whautuanga o timunga mawhau whalea o ngā ina. Whapena fo ima whautuanga mōlo longa ua whalea o ngā ina nei. O se wainga piao mamao le ea sa fiai sa moa I winga lolo wale tau ya soi lua ua tōnai. Ua ta oto nei I saute sa I lau tunuu. O nei tulanga ya fuai winga wha solo Ina le lei o le tau ilunga o Samoa, ma wala ngā te tawai o na whaalea o ngā ina whautuanga ti munga mawha malolonga mō lau whanua. Uma petai, o aususu o le mata polu savili mai I sae o le oftia I lau tunuu, mai ono au mai ati mo te ulua vāsolo ai le so, e ono whio lono le mawha ai pupu I nisa waenga, whapea fo I nai, wila mawhai te tili. Here's our final public severe weather information for our Samoa issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Wednesday early morning. Heavy rain advisory is now cancelled and the flood advisory is now cancelled. A trough of low pressure that affected Samoa with weather over the past 2 days has now receded to the southwest of the group. This resulted in improving weather conditions across Samoa and thus warrants the cancellation of heavy rain and flood advisories for all land areas of Samoa. Meanwhile, a most easterly wind flow persists, which may bring isolated showers today with possible brief moderate force in some areas and a few thunderstorms in the afternoon. And that's our last severe weather information. That's our final weather severe weather information for this weather system for this Wednesday early morning. Ia, tātou se mai lai le tūlanga le pe ona whamawina lo fisar wa ai tau ia o whamatalanga o le tala le tau mō sa moa a toi ona vaenga uma ia le na libo tiam whamawina le awhali tula lima I le vaveo nei. O winga le tau au so savili ona mata polu savili mai sae lo oftai Samoa mai au mai au matimo ia fia I la tunuu I nisi o taimi. Whautuanga manapata inga Whalea ngā ina whautuanga o timunga mawha mō lau whanua o mō Samoa. Whalea ngā ina fōi whautuanga lolonga mō vai tawhi uma whapeano whanga maua lalo e a fia ngofi e o le atunuu. Mō poro lawa ia mana mutele se la whai se vainga mo le so e ta ulua vāsuna I timunga e ono ma mawha ai pupu I nisi o taimi whapeana I wena mwhai tili mai se lawa I taimi le awa uli. Ia mo le aso tai au la stofi o le ai timunga pupu I nisi o vaenga. O le talo tau mo o ngā sami o ngā te whale o Samoa le na whamoina le awhale I tula lima I le vaveo nei se o lia le wāluanga o le poana nei. Ia o au susu o savili o le mata polu savili mai sai o lo awhia I o ngā sami o Samoa. Vaenga nei ngā te whale mo o ngā sami mātū mo le soma le aso tai au. O le angile mata polu savili mai I sae sfulima lua sfulu kilometer I le tula o ngā le tasi le alfa mita lua mita na mawalunga. Vaenga ninga te whale mo o ngā sami saute mo le asoma le aso tai au. O le angile mata polu savili mai I sae e sfulu lima I le lua sfulu kilometer le tula o ngā lumauma e tasi le alfa mita lona mawalunga. Here's our morning issue forecast for us. Our situation. A most easterly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and showers affecting the Caribbean times. Advisories and warnings. Heavy rain advisory for all land areas of Samoa is now cancelled, and the flood advisory for all major rivers and vulnerable low-lying areas of Samoa is now cancelled. For both the Bolu and Savaii for today, isolated showers with possible brief moderate force in some areas and a few thunderstorms in the afternoon. And for tomorrow, brief showers in some areas.
is our morning marine forecast. The situation, most easterly wind flow prevails over Samoa's marine waters. For the northern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 15 to 20 kilometers per hour and waves of 1.5 to 2 meters. And for the southern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 15 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 1.5 to 2 meters. Ya, ole tau tongal nau talal tau, ya, mole tatu tunuu, ele nei vanga le tai hao e pe ona whamawina, ele ofisa va i talo ben sulemanu nei tala lima, ya, vata sema le afa lima, ya, ele va vea le so. Hata no vanta toke lau whawhanga mai nei tai hao ma lo lava le, soi fomanuia, ya, tatu se mali talal tau mo tau e pe ona whamawina le tale ono, ele va vea nei mali tatu ofisa va i talo ben sulemanu. Ya, ele nei tau la salulu. O winga le tau, o au so savili mai matu i sae lo fti ai le atu tu lau. Winga le tau muta lau fa muta marivana wanga le bona nei, e a woi ni su taimi ma le timo iai, fio lolo mai lo savili mai matu i sae, o le same si fa solo ina so, winga yona tuatu, o le a awoa, i ni su taimi ma nai timunga o le aiai. Here's your morning forecast for you, Tokilawa. This is recorded at 6 o'clock on this Wednesday early morning. Today, the 7th of January 2026. Situation aboard northeast wind flow prevails over Tokilawa. And forecast winter tonight for Tokilawa, cloudy periods. So, with some showers, moderate northeast winds, moderate drives east. And for further over Tokilawa, cloudy periods with some showers. And as the morning forecast for you, Tokilau, for this Wednesday morning, we have some more updates for you at 20 more minutes to 4 o'clock. And that's Wednesday afternoon. Yeah, all the reporting for Ilinang Talentau. Yeah, more sitato to motor to all you Tokilau. Yeah, epe on a famawina, Ilin Natai, our tato official of Itau. At the same time, Salmon Nay. Yeah, Ilin Natai out, Molileo Le. And I'm of Tail, Lava Bulenga, but the Ofanga Wenga. Yeah, Ali official of Itau. Ya whapena fwoi o na maninol tau, tongal tau, talal tau, ya le o yeile tau tudu, and basil whunga toke lau, ele nei tai au. E yeile fwanga, ya a mau mai stato updates nei le awha sultasi tau nei, ya whapena fwoi leo na longa puili ina lo tau pa ia malo tau mamalu, ya tulanga pia na le tau talal tau. A whai le stato updates awha sultasi tau nei, ya bea na masali ai. Ya, ona tātou talia leo le whaupongo le tātou tala tamai le tau. Ya, pe a awhale tu le lima le whiawhi ana nei. Ya, ona tui nātou hui lea wan sila whia le tātou tunu. Ai whaafte tele lawa le bulenga ma le o whainga ruenga lo whisa le wai tau. Ya, ma lau fwoi le ngā le lue. Le sifi mai ana pō le ana whamawina le tātou tala le tau nei le waweau. Ai ta se fwoi mai lātou le o tā pena mai. Ya, mō ngā ruenga ma diu te tau amata. O le nei tai au le asalulu. Se mal datu taimi le o toi valu minuta le toi na tā leo le itu la fitu. Ya, wha talafantu pe a whai il naftu ai maua bai tātu wha salonga. E le nei tai au, good morning. Ma lo lava le usu, ma lo le soi whomaruia. Ya, tali lau ma lua le tai au. Ma vai po inu au whala au. Ya, ma tau tuana lo saunga le mūlunga le tele. Ya, wa mai tau ina fo i whai si na tele wa vai to ana vai tu lo whafunga mai. Ya, e nisi o vaenga le tātou o wala nei tai au. Ya, mai se fo i le suso, ma le masi se. Ya, mai ti munga pe o na iai e le pō ana pō. Whawhiwhia te rowe besa nei a le matangi mai se sae. Sau mahalua le tai au. Imea
toina. O fea e usu po ye. Te o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo. La foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mananga te le ala. Awano le leia le si talu sanga ia i mosi masini fo ile vidi ai la au. Te lo se falo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele. Ile whale loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava. O te alua tu la i le whale komiti talu sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. E onga mama tautia le fiwa pona aivi. E mawhai o na mali waile tangata pe a onga afianga o le fiwa pona aivi. Whanau la iti e pitusili o na tinga ina i le fiwa pona aivi. Whamamalo si o manga. Uwhi malu ka alone, ma mea whaitu. E whaapale ai vai taunga. Pui lo aina. Whaamama me whaitino malapisi e mawhai o na toa ai le vai. Whaamama a la vai matali vai. Mata i tū le lei fōlinga wa aia, patūlanga o onga, ai maise o afianga tūnga o le fiwa o puna aivi. Samoa, wawe wa ai se fō mai se whare mai la taratani. Samoa, whaatino nei loa. Le puipuinga o le fiwa o puna aivi. Nisa tātou whasalanga whaalau i loa le nei vaenga le tai au ina ua tātou nei maleitu la fitu. I le tautu mala o nanga si fongo sa mo to i pi tātou se mai. E a to i nātou fo i a se vaenga o le o totongo tātou telefou. E a mai le nātou sanga na se ima vaenga to nei. E a lua fe lua sulma lima ma le vaenga o telefou. Talofa lava o se oto-otonga le neo talafou mai vai whanua I ni isi o vaenga sa tutupu I le tausanga lua whenua se fulu ma le lima. Na wa aia le maupupunga o le awhio anga mo taa ina ua mai whaatasi tangata umai le ngata I la tōlo o au mau I sa monei ai whapea fo ima I la tōlo o au mau I atinu o mamau ma awai whaatasi I le savalitele na whaatutaia I luma mauta o le malo I le vai asunei e whamanatuina ai le se lau tausanga o le kalapula kapi. O le savali whaalolo na amata mai I tau ese mana awai e fo ima kalapu ese. Lea umauti noe awai le taamisanga la kapia la fiu anga o motaa molo na asofa nau. E le ngata I lea e iai fo I awolo o anga I mai I fafo. O le afionga le pale mea tausi I afia me Naomi mata afana ia sauno le launga wha apitoa o le wha moe. Mana ia wha ailo ai le tele o vahenga ese lau ilo ai pia le nei kalapu I Samoa ai la walunga I lava le to tele o la tou o alo le atunu una tau aila na manu Samoa ta ito fitu ma le manu Samoa ta ito ase furumana lima na fafo atu I le kalapu le nei o la tou soifua ta alo I le nei ta alonga. O sawa noa fo I le nei wato e whaatasi a isu I tua I le manu Samoa I tau sanga watua nai. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu la kapile nei e mota. E au fia ai le filifilia o le tootele o sui o le kalapu I le au taito fitu sa fai masui o Samoa I le taʻamigasanga o le lakapi taito fitu sa fai I Hong Kong I le tausanga e afe selau I vatolu. O le vai taimi lea e le ia ini taʻamigasanga e pei o le IRB 7s ae o le taʻamigasanga au pito maualunga lea I le nā vai taimi ona o le tele o le tupe
mo le au e manu malo i le ipu au tu. O le taimi mua lea na sola mai ai Samoa, ma le manu malo i le taʻamilosanga lenei i Hong Kong. Ai o le toʻatele o tama na filifilia i lea au, o sui mai le kalapu lenei o Moata. O le whaiaonga o le au te toʻafitu lava lea, o se tasi o sui longo le lakapi, na maua e foʻi lana taalo i le au whaavao māroa Samoa, le wingi tautaua, le sunga i a taufusi sa lesa. Ai o le pule o le au, o le tina o Marina. Ia a saola o mai tau, na o le paulava lea o se kalapu na ilonga lo na tula i mai le whaatinoina o le taadonga i lalo o le taitainga a se tamaita. O se tasi o matatia e ilonga le kalapu la kapili nei. O le vaitaimi foi lea sa mawalunga i le tūlanga o le taamiosanga taito fitu a kalapu taalo o le marisi. Lea foi, na maua ai le tūlanga o le au la kapi a moataa. I le avea masiampini i le tele o tausanga. I le taamiosanga taito fitu a le kalapu taalo a marisi Samoa. O te manatu, o se tasi o tamari o se alo e whaasino le fioanga, le fionga i a Savae Sir Michael Jones, sa matua i longa fo i lona tūlai mai, e le ngata i lona sao, i le ati na eina o le taanonga i Samonei. Ai o le alava fo i Samoni mawina lona soifua tawivi, ma ave ai manu me la fitu tautaua o le au malosi e le olopeleki a New Zealand. Mo le sila fio le sa lautu sanga mo na sa na amata mai i le aso sa pati umawai i le sauninga whaapitoa na whaatinaina le malu le ekalesia whaaputuputunga ke wisiano Samoa i le fio angalava mo taa o le asana nafi na tala ina i le mauta le a tapu vai tasi ai whaamuemuenga uma le kalapu. O se tasi ai tūta ua le whaamuemue o le amana ia lea mo taa o le aulaka pia i la e tau e longo noa ma tu salava pe iai a fianga tu mau o le soifua e le ave se ai ta leni ua whaamanuia ai so se tangata soifua. O se tasiusu i le wasinga whaau a le Universite o le Pasifika le vai aso taluai, o le susunga le ia moe ai a se fōtautai o le fue. O le ua mawala na whaelunga tipi luma i le tu whaapisi nisi ma ta inga mana i esau noa, e au ngā tele i le na whainga ruenga o lo whainga ruenga ai i le matanga ruenga o tiu tia matupe maua. E le i titila ngona o le whaafitai o na wawanua ua ia maua, e whaalau te leilo na sila fia, ina ia whaalelea ai le na tautua i le atunuu. Ia, o le langona nei aso e langona le nganga whaafitai. Whaafitai le atua. Whaafitai fo ia i la tau sa o ina mātou. Whaafitai fo le langona sua o mātou a inga. O me māsani. Me se fo ia le tapua inga mtanga ruenga ma le au whenga ruenga. Ia. Mai la tau ma whapenana tofo talo mai. Ia o le nei aso ia o le vi inga fo i le atua. Ia e tu mau al whatau wa tangata. Langona fia fia. Langona fia fia whaafitai. O moe ai ae mai le afio ango sa le aula, pata mea masale moa.
na ia ta ua o lana tau sini o ngā o se whaamalu se au tele lea mo na yunalo. O le anganga na o le aso nei. O mea o le tate whaia le aso nei. Ia e tau fo na muri muri tai ia whanau. E le ngata fo lea ia whanau umo le atunu. O ai la tau o fia nau e whamaua le whaironga. Aua le no fuai. Aua fo le whatamala. Ia o le tato taimi nei. Me whaloa. I le silia mo le 5 tau sanga o tau tua si ona tua a tina i le matata whawhaia unga. Na whaosofia i le fia au auna fo i le tamaita i a ko reti malaiola i le whaiva. O le vai aso wa tua nae i lona safarele. Na whaau uina i le tamaita i le nei malo na whailonga mawalunga i a o unga. Le Master of Education le nasa ilia mo le lua tau sanga i le Universite o le Pasifika i Saute. O ko reti o lo whaia unga nei i le kolisia le tua sau. Ma o se alo e whaasino i le tina ia tae a Rio, ma le tama ia malaiola. Na iailu i o le sāwalinga e pei o na ia whaamatala. Ia o whawhitau i le tele a ono a oe whainga luenga. Ia sa mana o mia lava se taimi e whatino ele a onga malinga luenga. Ia o le si tu o le tau se eleni. E mana o mia lalo so so ani me tau tupe whaktai a inga mātua. Ma o bo e mai telefono whaavai. Na so so ani whatupe ina lo tau mawhai. Na saunua ko riti, o le soifua a o ina e tāua, o le sa idi fo'i whaailunga maurulunga o le whinafinau lavalea ina ia manuia le lumana i o a tae au, o whanaua unga o loo ia o ina. Na ia whaamarisi au i whanau na ia awa le whiungo fie, ai ia talisa paia awanua ua maua, e o tau ina ai. E mamoli whaktai tele ai. Yo mātua, tongane uso, ia mai se la inga ato, mamoli foi whaktai si o matua pule a onga i le tua tau, e mai se inga whea onga le polisi, la mua le tu malo, o tapua inga whaife au, e mai se o lato whale tua, ia e mai se so soan tele al malo, e alale i le fono whaavai, mama whai e ona whai wina wha moi moi. O ko reti e mai le fio anga o sa tau e sa vai i. Ma tau aina isa ako talafau mai vai whanua. O le tawalunga le nao tātou tāna fōu mai vai whanua mo le nei e whiawhi ai mo le timi nei tō whāseifoa. Tamaliwa tine vaenga le tai au le o se 10 minuta te ine le itu la e fitu ia o se whapoponga fo ile na mo tātou telefon mai vai whanua e pei o na whangaina ia e mātou aina i sa akon nei tai au. Tātou se mai, whaafia tu so o whale moe. Ia fionga alea
Tamuli watine vaenga le tai au le o se fulu ma le 5 minuta le o te ine leitu lai fitu whawhiwhianga na pe o na e whawhonga ma iai mai a so o whanamoe Talofa Samoa i nei tai au ia ma le mai tau atu ia mausina toa ia ma savili foi ia nai te munga pe o na palasi tulanga pe o na iai mai lawa le po ana po ia e o mai lawa le vaveau wha solo mai iai ia tulanga na pe o na mai tauina ia le palasia ia timunga ia ua mana ia foi ua mana ia le fianga ia mawhenga malolonga ia ma tofanga foi le pongi sa ia na sei mawai atu nei talowanto le sunga Tavita Milo good morning ia le ala o mafuta mai i birth Mandura birth ia le o tale lua le vaveau wali mantua vo ila o Australia mua tātou ia o Amerika e mua tātou yaso ia ai mua le taimi Amerika ia o New Zealand ia e le taimi fo ile taimi tusai tātou e fo ile taimi mua ai New Zealand le tula das ia o tātou ia o Amerika Samoa ia e taimi tusa ia ai mua ia le tātou haso ia whapena lava o le ese senga na o tāwiringa pe o le iai ia le nei soifuanga lo tātou iai talofa atu le sunga Armstrong ia ma lo le soifu manuia ia good morning e tāle lua le ai ke le imoe a talofa atu i le sunga ya Tamara Mikaele ia le lo mafuta mai misanato ainga nei tai au talofa good morning ia whaftai le tua o tātou o lia mai le nei aso fōm ngā luenga ia matiu te whenga iai God bless whaftai te tele lava Tamara ia manuia telefoi ia fōwhanga whanga solo ia o le nei tai au ia tau i na whatalo whatu i le masengo awe ta vale la tau tiu te whailunga la tele ia o lea lava e tumu lava tātou tunu e moi ia o lea ua tau tele ua toi te liu ia tunu uma pe o na lalamba pa awai ia o lea lava mai tau ia lei o lea lava to tele ia se tātou tunu na ia tātou tangata fo ia malanga mai an tunu mamau ia ele ngata i tātou lava tangata ia a ona i tangata fo ia malanga mai a siasi mai ma tawhau mai nei tātou turisi ia i le whai ungal tau sanga se vai an tunei ia e o mai fo i le amatanga nei tau sanga ia ma naia whai si tele vai ngai pe ona ia ile tulanga i le tupe mau ala tātou tunu. Stasi wahenga whantineina i le amatanga nei vai aso o le asonga fua ia le ana te tala ai le vaenga fo i le vai aso talo sanga ma ana pongi ia le whaamalo le one in Christ Poltino Keriso
Ia lea foʻi na saunoa faapitoa ai le taʻitaʻi i le tatou mālō le afioga le liʻi palemia ia auā le talaloʻia lea vaega taua o le aso nafi le aso lua ia lea na faamauina foʻi lea na faatinoina le mafutaga tatalo Samoa mo Isaraelu mo le atunuu o Isaraelu ia lea foʻi na taʻitaʻia i le taʻitaʻi o le mālō ia le susunga na aule na mali toa le watea bola te vau Fosse Schmidt ia le ana saunoa le talaina aloia o le mafutanga tatalo Samoa mo Israelu ma o Samoa stasi le o sui o le whaalapo tonga fo le o le ICEJ ia po o le International Christian Embassy Jerusalem ia le iai tonu matatou le li o lea spana po tonga lo tau la mua ia e talo talonga mo le nu o le tua ia a o se mafutanga talo foi lea ia o lo tu fa ta se ta i o la tunu fa pia fa fia ngai ngoni se kane se kirisiano i Samboa ia e talo se file mo mo mal pui puia ia o le nu o le li ia mai tau o ma misa pe o le nei vai tau le o toi a po ma le tu langa lea ia le ala lo tātou tu e pia mo Israelu ma o se awa no le lei. Ia, whapena fo ina toi wha mautu ina ile lango Samoa. Ia, Israelu e pe o na mua i wha ilo le fionga e le taita i le malo. Ia, stasio tātou a porokalami nātou sangan se e vai tunei whilo inga ia a le li pāna mia ma le ofisa wha salau mai tutu mau pia Samoa lo na wha vai mautu e wha vai i le atua soifua. So la o nainisi na vaenga tele ia leana a tala lo ia i le nei vai aso ia o le fo ia fo fua o le aso sa o le vai aso nei la solo na sultasi ia le ua already ta oto fo ile fo fuanga ma le porkalame ia le o le a fa mawina ai po le sauninga fa apitoa fa mawina ai ia tulanga le o le vai aso talo sanga ma ana pongi tonu le tātou tunu a toa le i tātou sauninga lotu e masani ai ia amatanga tu sanga ia e pe ona maitawina so lao o vaenga na le lo la lunga ia manaia ia te au ia mato ia utani sapaia tātou amata i le tua ia ona whaanga solo ia lea o fia e le tu e anga ia il tangata ia wa tātou fuafanga whai ia o la o tātou already to ina atu le tua niso e ka le sia ia amata no whaanga solo la to por kalame fo ia whapea pai lo mātou si mātou e kālesia ia o le vai aso fau ia le whai e le whatanu ina ele mātou vaenga le o le prayer conference o le conference te talo ia so a toi lo lea ma le polkalame foi whapea o le mātou whasulu aso tai pei foi lao le o ta ua le e kālesia katoliko ia le foi e le whanga fulu le kālesia ma le tele lava e kālesia ia e whaatino nina tulanga ia. Pe o leo whaatasi ia o ta ua tulanga lea. O lea mana ia. O lea e o whaatasi lava ia whaatinonga le tātou malo. Ia ma le api ia ma mai fo ia tātou e kālesia. Ia mai se lava tulanga whalenganga tātou te apa iai. Ia awan tātou savalinga ma tātou whalaunga e le tau amatamata ia le nei tau sanga. Ia o tātou lava ia o tulanga na o na iaina ni se vaenga ia sa fesiling ia tulanga la mai sori o le wa amata ia vai aso talo sanga malo o le ese senga na vaenga na o la aso fua talanto nafi ia le ana tatala lo ia i mafutanga tatalo fo i lei lalu fa malo le tino ke riso so se kale sia lava e le fa pito o ngafal por kalame le so se kale sia so se tasi foi ia e awai le fa moe o la son nafi la son fuala na that was Monday this week I o ana nafi Tuesday ia o le ana fa atina ina le mafutanga tatalo Samoa ba mo Israelu lava ia mana tua tātou le il tātou lango Israelu ia pe ona silafia fa lau tele tulanga na pe ona sa no te ta ia malo o ana fila le fatini na tulanga na ia te tala foi lava no so sesi e le fa pito o ngafa fa pe o ai le kani sia a o ai ia o lau til tu to tele
ia tangata maualunga le tātou malo, ia o iai foi ia whaamasino, ia o iai ia taitai o ekalesia, ia mai lea talitununga, ma lea talitununga, ia o tātou umale na, ole manai o le atalana, ia mai lea itu, ma lea itu, ma lea itu, ma lea itu, tātou tu whaatasi lo, ia o tasi a tātou, ma tātou uplift, whaatasi Israelu, ia ele atua, ia ele neito sanga, ia o le telo ni se waenga lo whanga solo pea, a solulu nei, a se tofi Israeli a stonai, ia uma so malo lo e pe o nei, ia le to tele fo o ngā luenga mamatanga luenga malo vai a so fau, ia to e tā pena leia mea whainga luenga, tā pena leia mea whainga luenga, ia ele tulanga lea ele toi amatalia ai, ia o ngā luenga le tausanga fau, malo le onu sai, ia malo ngā lulue malo fo le ta fau, ia ai e ui lava fo i o nisi, ia fia ngai malo longa, ia ai mātou tala noa mana i nisi o mabalu fo i o tātou paanga, mai sore i almele i ka wala so malo lo, ma ko i le malo loa, wato sia mai, e pa fato maua le taimile lei, ia e whaatino ai nei fuafuanga fo i tono ainga, o nisi le sa i lanto reunions, lanto fantasinga, ia o maliu, whanawarawe maliu, ia o lotu whaamanatu, ia fo i la ia o le si mātou nuu i na motele sa la whai tufta foe. O amatanga o aso Samoa mua lava o Januari tausanga uma, e whai ei lotu tu whaatasi ale nuu toa lava, ia o la lani e kalesia, o le ekalesia wha potutonga Kirisiano Samoa, o le ekalesia Katoliko, ia o le ekalesia Assemblies of God, ia po le AOG, o le ekalesia Yesu Christo lau pa i o aso e ngatai, ia o le ekalesia toi fo i le Satauro, ia o aso Samoa mua umala, ia e whai e lotu tu whaatasi le nuu atoa, ia tu ia tu fo i le li ia na whaamanianga, ia a maise fo e ia nisio tele a fio anga whai ala tau whatinonga whapea, ia o le si fo i whaenga pe ona mai tawina le nei vai tau, ia o le tumu leo whainga whataunga i le toi ta liwa to tele, ia moa tunu mamau, ia wa ia fo i wa whanoa noa fo i stoi ina masila o matua i nei, ia o toi fo i nei whanau, ia e mo i alai a tātou, ai pe o tātou whanau, lātou grandchildren, ia pe o tele nao whaenga o le fia ai ia nei mātua, ia a mai se lau fo i o nei ta mama nei tina mātua tulanga li ai le mawhtanga, ia ai wa o lea lau a toi ta liu, ia tātou, ia koe fo i ale routine masang, o nisio ainga, le hoto a maua le se taimi ia e whaatino nei la to proketi la iti fo ia koe maua ngai apa i se fulu ia so aku le si tu o le fale ia maua singa se lengi mai malanga mai aturu mamau ia maua ile si pa waia ia e so aku ile pa fanua wanga pena maua le taavale ke ia le surprise me alofa manai whanau ia po nei mātua ia aturu mamau maua le surprise nei tau sanga ia o le tawa le fo ese lava vanga pena to telefo io ni so tanto a manu tanto tunu ulena malanga atu e ni so ainga Australia inga luenga fa vai taimi ia le wa to tali mai o le masina nei ia le taunu mai nisi e le asong fu taunu mai nisi nafi ia taunu mai nisi i le fa inga le aso nei ia o le ho ta o tulu fuanga o le vai aso le fa so solo te lava le masina nei ia lea nga i mai ai mo le lātou malolonga e lātou fo ina malanga iwa masina ia tulanga na ngā luenga fo ia whawai taimi ia i Australia e sawala le tangata matua i mawala na mea o ngā ia al tulanga na ia mana tō fo i stasio tau lea tau fia tulanga i le tu lolta au mo le whaafonga mai le whaamalusia stasio tamai taipalangi ia Australia ia o le vaenga nai pe ona popo e fo i le tō wha le tātou a malo ia ono le tele o le mau lave wha penale tu le mai ia a maiso se wha amani nonga ia i le tulanga lea i le toe maua ia i la tau ia whai ainga ia po i la tau ia whai te to lua o le upu tu sao
ia ia nga ia tua inga benga fa vai taimi ia ona o pe o le po ulia sa whaaleango ia ile amatanga o sia manuia tātou te maua. Ia ai pe o leo amatana a vea mapapala le nei vai tau. Ia te leo ainga wa male pelepe. Ia o tulanga le leanga ia tuma whaatino le tulanga le ia tulu uia mai selawa New Zealand ma Australia. Ia sola o se whaamani nonga ma le au te linga vaenga le na. Ia tultuloa i le tātou tātou malo ia pe ato ia tātou ngā luenga o no leo fu ifsilingia ia o le ase tala i le tulanga na ia whai o 90 ta pena e te anga i mo ngā luenga whawaitaimi ia e le lawa lou sa ili whamatalanga ma lou anga i saa o le vaenga le tātou sa upu ia o inale iai ia le mautinoa ia o le tulanga lea po uanga wa po a criteria ia e te anga iai pe saule criteria fo ile e toe o ale au fai to lua ia maole ava no ai asau ale le criteria la to ia e nga ole au 5 le na ho e iai fo ia ai inga o tulanga na ai toe a menga luenga ia ona nga sa aro i ora vanga le msio ia na ma wala te lenga tulanga na mo le malu tanto tunu ila to le e fesilinga mai le tulanga afali tula valu town nei ia maula le ava noa e tātou a proklame whaamarianga sui foma swanau ia e le nei tai au ai whawhiwi antolo bebesa nei le alei tanga moa soa Felice Mikaele ia ma musika le tai au
leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa. Amerika Samoa, toke lau, male lalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 whao. Wha mo iwa tasi tesi male tasi. Iwa lua tesi male tasi. Male tasi o fitu tesi male wha. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Le porka la me lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Le Talofa ma le laufufonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia bawe ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fisili ma le ngaru e whaatasi ai ma le mamalu lau tele o le nau tainga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni le wha mani e ina e so se tasi o le mamalu le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a matamai ia oe wha ma ite swinga le lei Talofa ma le lau fufonga fia. Tawili wansine vaenga o le taiao, ia, o le ua toi lua se fulu ma le tonu minuta le toi Natalia, ia, o le e tu lai fitu i le tautu ma le unanga ni el si fongo Samoa, le tu ipi, ia, i le mai tawa tu fo i lunga o penga te whailangi, whai site leo whanawalawe tau ta vale, ia, pe i o lea la vaile o misil tu langa lea i le a fia ai o whanawalawe tau ta vale lunga la tele ia mai se lava o le nei vai tau ia ma le nei fo i vai aso i le tato iai pea le vai tau o timunga ia pe la wana whai atu stai mo solo maase se e lunga la wal tele ia e nisi o vai nga ulolo vaia wa to ai le vai ia ai wha malom wha talo wha tulu sengo au ta vale ia i tiute ma ngā luenga whanga solo, ia mai se fo i le tele o tāwhao ngā ainga, ia o lo o whaatino ina le taimili nei. Ia e pēl tūlanga lea e tautau le maua toi lava tātou proklame le aso ma tātou a whaasalaunga, ia ma tātou a whautuanga tu nātu. Ia ina ia ave lava le whaamua mua le sanga le mō, lea ia lea fia matangi sa matalanga le tūlanga lea. Ai ia o le tele lau fo'i o vaenga pia ona iai le whaaleo leo wā o la au o ta vale ia po o musika o ta vale ia ambai se ai o tūlanga lawa iai ta whaonga ia ele ta fiel tūlanga lea ia ai na ona watu lava wha manatu ia pe ona maasani ia i tātu whaasalaua ave lava lo wha mua lo sanga le mū ia i whemalanga inga ilua la tele ia mai se tūlanga fo'i leo le o le nonofo ia mai se langa ia tu tafaonga ia o le nonofo i tua fo ia pui o taavale o piki apu o loli ia tele fo ia ni se taimi e fatina le tulanga le o le au taavale la iluma la nonofo alta mama tina iluma por pas se la iluma ia o la e tu ta mai titi no fo le tua e fa la mai fa pele u tu lo level fa mai nei tai out ia man to man ta mai titi e le wanga ai e pe fia o inga le na e tu mai fa pe fa fol fa malama le o le fa malama le o le fai to ia le ia ala e tu mai lunga fa pe le ulo te mai titi fa la mai fa pe ia na pe alu ia tu mai fa pe ai fa folo na lima ia ale te mai titi o va enga na o la tele no mawai ia anga ia tu lunga le tele ka ko e ma vai le ulo ka mai ki ko no kama tata wala awa to ia ia ono tūlanga wana tata pole wai e te lava e ngā tupu mai ai ia ele o iloa mai lava iluma ia la e mua na whaile ori al pito iluma ia ai whapena o le siva e ngā o le a vai a mo me o tamaiti ia umanga ai il chili chalk ia kongi mai whafore pepa pe ia la e tia i voi ngale o la pisial na toa inga ia o tūlanga na o nei vai ngā lava masalina le foi telen fautua ina ele ofisa tourisi ia tātou ngā lue whaatasi e wha mamau tātou lau whanua
Ia ma faamātagofie pea ma faatumauina sa moa le matagofie o tatou lau fanua ma tatou lau elele. Ia ma o le alawa tele na iai ia kalone la pisi fo ia ma fata la pisi ia e faatutu solo i tele vaenga le tatou tulanga ia o luma maota ma luma lawa le anga iatu ma le anga iatu ia i lea i tu ma le tu le tatou tunu. Ai o ta faonga ia le pe ona faapito ila o faamatalanga ia o le tulanga nai pe ona maitawina o le saufafa'i lunga pui pui o piki apu ia o loli o dainas ia o le tutu fo ia o umal tutu ia wana o to lua to o lua tangata e mawhai ona tutu ia lai pipi u amea fo ia le o le piki apu ia a wako kua kwai maisi pipi i le ofo lesi tu a toi malesi ko kiki se furu tangata lai tutu matua i le sefe lava matua i le e topu lo whare lawe ia e mai ma le soifua o tu e ngā no nofo whapena ia mai se lunga o ana tele mantua la ia tele tātou ta whaonga tele nā ngai a fioanga malala whangai tua wa a ngai i ale pata i o so atu lunga le mafa a ngai fo i o tele po whata ingo le whanga ia kere i se kipi a kui te avi ia pole a ngai o i whale a lili i o i tawatafa mai ngā whapena ia e tele na oso atu i te avi mantua la ia e leanga lo le tau ma to e ngā aso whapenei ia e tele lawa na pua oa la wala fo i lea ia mai tele pi onga e ifo ia o le vaenga na to ia mato i lawa whautuanga ia e le pa ia whamalanga i le tātou tunu mai se o tā whaonga whai fo i o lo fua sta whaonga nei aso ia po le aso tai a po se aso nei vai aso lo titoia o le itoia e ngaduenga a o le itoi fo i la tau mai antunu mau ia o le tulanga na pe ona iai tātou whautuanga ia ave lawa le whamua le sanga le mu o le hoi tilu tina tulunga penga tawai langi le poti mai lea ta avale alo lua kalianga lunga la wala tu lou tai amal whaafunga mai alo lua whaakafa alo lua alu la le omo le autu fo i lea le ili lima mika na malo le iei ma le alavai ia alo lua kofo i ngā lea ta avale alo al telo ta avale lawe vea ma le whai unga le tausanga le se vai tunei ia le fo o mai lawa le neiva i aso lea lawa i mole mawina ia tulanga na mantua lo whaanga solve poloka tātou mtanga luenga le leo a talo watoi fo le mtanga luenga le leo le mtamaita i malo i lato tiu te whai ia lea lo whaanga solo pe poloka ia mai se fo i lato e malanga mai antunu mau ia e te anga i le tātou ofisa lau TA ia ma whailoa ia issue mai leo lau ticket o lau pepa fo i lea kai pe o se pepa whaatanga po se lai sene whape e whaafengofia e ma whaatanga i oena e whaafoina sta avale ia e tonu tātou tunu a mai se to telo tātou a ta avale ia garentos ia a lea lo whanga solo ia whaatalo whantu le sunga ia Williamu to le 4 good morning from Melbourne manuia tele naso ia manuia le lii la sunga Williamu ma le ainga a talo whantu le sunga ia Selma Alu vai whanga futi good morning sis vi ia le lii nei tai au fau ma na ia le tau ia toro New Zealand nei ia ai manuia ngā luenga matiu te mone ia so God bless so te tele lau sunga Selma Alu ia ma lo lawa le soifo manuia ma lo fo ila lau suitu te mawhaiva ia to tele le mahu jamai na ia tātou a whaasalaunga ia e le nei tai au ia wha ma lo lava le ala usu ia mai se vaenga sia a matanga luenga ma lo le usu o fo ina fo mo le auli ia po le fo ma na vanga luenga po le wa fiafi o tau ia po le wa fasol solo atu fata o to fanga po ia manuia fainga malalonga tata se male sta to fa fianga le vaenga le tai au ia ma musika vanga solo i le tautu mana undanga ne le si fongo Samoa le tu e pio tale au la vaia le asolulu ia fa mai taunanga tanga loa le ata i le tai au tali lau malu le tai au tali lau malu le tai au ia ma vai po ino fala au ia vai nei te o ngalo pe le o nei le solo appointment to isi anke il fo mai ia vai nei matua nei whanau ia po le aso fo il nei tau o lasi aso nei tau e ona in le peimeni le loan
awar whapasia le loan, awar whapasia le peimengi a, whapasi le pipi, whapasi le mamoe, ai awar whapasia le peimeni le loan. Fa'ama
Talofa Samoa o lo ingoa le lua lino o alua skun matasi nei o tausanga. O le mea lava o lo nau iai le o lo whatinoina sa wanga. O le awa lava ne iloa se isi. Talofa lava. O au o se tasi o sui mai whanau o lo i lalo o le whala potitonga. A le to manga mo e popua ngatia. E tali ai le aso o te tūlai i le whamasinonga o na o whawhita uli. Sa awhia ai o mātou o langa, o mātou o whanau tengi. Ai o se wheau ta ua o te tui nātu e whapea. O le mea lava o lo o nauna iai le o lo o whaatino ina sa wanga. O le aua lava ne iloa e se eisi. E whaatupu ina pea sa wanga pe atanumia, ufi, manana pea. That is why we must speak out. We need to break the silence, call now who are a victim and tell someone. Tell
Whawhiwhianga musika sui whewhilo ia nei vaenga le tai au, ia, mai le au besena le benina o le tia whau, tau tuana launga ngana ma launga nuu, ia, e pe ona, ia tātou musika whangasal solo, ia, e le nei foi tai au la solulu. A tala watu i le tina ia sina tala le lei eli, ia, mo le sila fia o lea lava lo anga i olo le leil tātou wali, toi siaki fo lava lau telefoni po lau na au, ia, tulanga pe ona iai, ia, o lea lava e, ok, ia, tul tātou pol kalame, ia, e le nei tai au lo iai tātou masini mo le toa tātou vaenga uma, ia, e whaatala watu sina, ia, manuia tele lau tai au. Whaatala watu fo i nei tātou baanga toke lau talo whani, lo lava le sui fo manuia, ia, lo fo ila la usu ngā luenga matiute masani, ia, o le nei tai au se vaenga se toke lau, ia, e le ini la tau fufuanga, fo inga le vapia, ia kako oi, e le kaulanga kako whakau, pe e oi tawhawhau se matawhanga fo ilea, ia, wai tawhawhau ala tau, ia, so uma wai, ia, e whata amilo le sami o la tau maota malawa, ia, vaenga fo inga le tawhawhau mai le spito no, tawhawhau mai ia, whakaofo i a tafu, ia, tawhawhau aku ia, nuku nonu, ia, i lesi motu, pe e whapena, ia, nei tātou paanga i toke lau, tafu whakaofo ma nuku nonu, ia, e pe o nei nei tāu whatara whāti atu tau, whaisi malosi o le tau malulu o le eisa, ia, e te tonu o nisi o vaenga le atu Europa, ia, e pe o na maitawina, ia, i le nei vaenga le tai au, whaisi tele le malulu, ova male se lau leo whai o malanga wa lele, ia, e te tonu Europa atoa leo ua wha leo ngaina, ua tau fia le taimi le nei, ia, ona le tūlanga fo i leo ua whaisi te tele, whaisi maa losi o le malulu, ia, o le tau eisa, timu eisa, le toa le eisa, ia, e le tele o vaenga o te tonu o le atu Europa atoa, ua whamaonia mai li poti le tau nei le toa ono soifua, ia, lea ua mautinoa, ua maadiliu, ia, e aunga lava, maainga lava i le mafuanga lea, whaisi malulu, toa tele la on mamalu lea, tunu u whamalanga i vaenga, lava maisel tele leo, o atunu u tonu le atu Europa, e la tau leo already tonu malava alele, fo i lea sauni la tau malanga, ia, o lea ua tau fia umai, ia, e te tonu malava alele se i o loo talia ia se reporti la ta mai el tala le tau, ia, mo si vaenga sia, se i tau alui fo i lalo ia le malulu, ia ona release lo lea toi fo ia la tau ainga, o lea ua cancel uma ia whamalanga inga va alele, ia, e te tonu o le atu Europa atoa le ngata i tonu atu nuu la vai le atu Europa, ia, o malanga mai te tonu o atu nuu ia ngai, nisi atu nuu e ese mai le kontinenta la atu Europa, o le o tau fia malava whamalanga inga, ia, malava alele, ia, tali e sisili poti lono winga, o le alai whai me whaalongo si vaenga sia, i lato official wa ai tau lato, ia, e loa i se taimi fo ile ai tau tu i titia i le malulu, ia, ona mawhailo leo na release, ia, na i tangata i le stak li leo tau fia i tonu malava alele, ia, e toi fo i lato ainga, ai a whaila wala o le tulanga lea ia ile malulu leo le eisa le toa le eisa i tonu o le telo vaenga Europa lona winga, ia, o le a whaumi se taimi mana i tau lao le ano nofo aina i nei tangata, ia, e te tonu le malava alele fo i lea e se i tau, ia, se i kau mawasina mawhanawhana, e se i tau mawasina vaenga fo i anga le, me e mawhai ei loa ona release atu e anga i atu i alato ainga, pe hol tulanga na le iai stasina o whaamatalanga le ua la walunga, ia, i le lipoti mai o penga te wha i langa le vaenga le tai au ese mai ai, ia, mai tala le tulanga le ia Zelensky, ia, ma te tonu o Ukraine, ia, mai se fo i o le vahala valea, ia, ma Putin, ia, ma Lucia la tau ia tau alo o whanga solo, ia, whapena fo i ma le whapena fo i ma le tulanga i pe ona ia le tau mawhai mai ia le Brestene o Amerika la tau ia,
ia Donald Trump mo le tulanga lea. Ia stasi fo e whanawanawe tula i mai titono Venezuela, ia ma whamautino a iso i fua maali liu, ia le hoi pe ona iai ia le so soani malo o vatas, ia ma wha ailoa mai iai. O le whaatinonga isa no Israel, o le whaatinonga USA, Amerika le na whaatino i nei tono Venezuela. Ia o le tulanga fo ilea e pei ua memea ina le tula fono, ma le mawalunga tula fono, ia ale vai fafo. Ia ma lo sa ili pea tulanga umai pe ona iai le mata upo tonu o Venezuela. Ia ma le vaenga pe ona whanga solo ia suenga ia Maduro, Nicolas Maduro. Ia e le taita ino le atunu ia mai sil tele vaenga pe ona molia. Ia lea fo ia taita ia le atunu ua loa tau sanga tula i mai. Ia o lea ho ilana tu ina atu ia soani le malo tele o Amerika. Ia i te tonu Europa pita ia ne ia mana te ena Europa ia le whaatanga ina leo vaenga le tele o vaenga Greenland. Ia lea sa takera tu ia le soani le malo tele o Amerika. O le tele ia ma le anonoa i o tulanga pe o le ia tatu tala li poti mai ia mai lea i tu ma le i tu o lalangi ia mai se fo ila ia o le vaenga lea i le enisio o whanau talavou sul whamar sul lima tu sanga le mātutua ia lea sa a fia se tasio o whanawalawe ala mai le malaia ia so fia ia a mai se fo e tulanga i tono le atunu o Nigeria ia lea na o so whaia i ni taulelea po o ni ali i talavou ia ua whaau penga ina ia stasio vaenga Nigeria ia ma fasio tia aile silia ma tolu sfulu tangata stasio fo i lea o tūpito i sili o na la walunga i wha matalanga to ina mai mai se o wha antinonga wha sori tula fono ia e tonu o le atunu o Nigeria ia e ola fo il tau sangan se vai nei lua filua sulima fai si onga ia male si i lunga o wha maunga ia a le officer wha msinonga tele o cases ia e wha ngā aila au malosi e mafua mai o vaenga ia oso wha inga tupulanga telavou ia ma o lea lava fo e tau mawhai ia le vaenga puipuinga Nigeria lan tauia ia ona o le tulanga pe ona iai le ngata la matia o le soifoma le ola ona ia la tau lama tangata ia mai se le tau tuu i titia ma le tau wha vai hoi le lo tau whai titina ma te pe i la lo ia le spili lea o tupulanga talavou ia ua whai keni ua whai sina te tele ia tele le whai numera o keni ia ma wha upenga ina ia ma ua wha saholo sore a inga ia pe wha ngalo skaili le kau ia le tupula vai atunu umalalangi ia o le whaikeni o so whai ia maota malawa ave ese mai mea ngā mea tau tino mea angangta ia ona ole whaatau maua se leni ia mai se fo ilo o le whasio tangata tu lou tai hau ia pe o tele na vaenga le o lau walunga ia mau nei soifua silia maltolu sulu tonu Nigeria ia o le whato a matal tato whalaunga ia ele nei tu sanga pe ona iai whailoa stasio o tangata Israelu leana tau fia wha tangata taua po leana awe wha tangata tauaina ia ele vaenga Hamas ia ele ese o le vainga e pe ona iai ia tamaitai ia e whaima polonga slave ia o loo whaangaina i whaatinonga le manuia ia ma whiusua inga whi whamalosi tu lou tai au ma le whaafunga mai ia ma ua ilo ina o le taimi nei alo ilo ina e lai Israelu le ali palemia ia Benjamin Netanyahu ia ma le lato lau a fono ia se lato o so whainga e o so whai a ilo vaenga tonu a lea ia le leo whailo mai e le stasile o sui Israelu le na tau fia na vangala mas e se ala vaenga e tu uai ia polonga tamaitai e se ala vaenga e tu uai polonga li i matama ia e se hoi vaenga whapitoa lava le iei tamaiti e le ta ua lan whanau la iti sulima tu sanga nga ilalo oni polonga
ia ai se vo le tau ai whanau nā lea le o mawhai na release to la to ainga ai o lea la ua whapea mai le whamtalanga ina ua ngani ia le li lea Israelu ia lea na tau fia le vanga na mas ma whamatala tala o matulanga ia ilona anganga lofa ilona loto lofa ia itamaita ia po to whawhine ia lea e tau fia whapolonga ia ile sawa te le sawa nga matanga matulanga wapena so la o lea lo tala noa laulawa fono ia ele taimi nei po le asenga yo inga yai ai pe tau whaata mai whamatalanga ali po te mali CNN ia na ite wanga isi waswa inga Israelu le itake da ilwa inga tonu lea wale o whaasino iai ia le inga tonu lea lo iai ia ia o sofa inga nei ia mai ai tonu le vaenga lea le lea e tau fia pe e tu whapitoa ai ia nei tamaita ie whaatini tulanga lea ia ai ole o tātou nei tula valu nei vaenga le tai au tātou se mai toi tu tātou vaenga lea lo tonga tātou telefau ia pe ona whakaina mtabereina le sunga mato aina sa ako le nei tai au Talofa lava o se oto-otonga le neo talafou mai vai whanua I ni isi o vaenga sa tutupu I le tausanga lua whelua se fulu ma le lima. Na wa aia le maupupunga o le awhio anga mo taa ina ua mai whaatasi tangata umai le ngata I la tōlo o au mau I sa monei ai whapea fwoi ma I la tōlo o au mau I atinu o mamau ma awai whaatasi I le savalitele na whaatutaia I luma mauta o le malo I le vai asunei e whamanatuina ai le se lau tausanga o le kalapula kapi. O le savali whaalwalona a matamai I tau ese mana awai e fwoi makalapu ese ese. Lea umauti noe awai le taamisanga la kapia la fiu anga mo taa molo na asofa nau. E le ngata I lea e iai fwoi awolo o anga I mai I fafo. O le afionga le pale mea tausi I afia me na mimata afana ia sauno le launga wha apitoa o le wha mwe. Mana ia wha ailo ai le tele o vahanga ese ese I lau ilo ai pia le nei kalapu I Samoa ai la walunga I lava le to tele o la tou o alo le atunu una tau tau aila na manu Samoa ta ito fitu ma le manu Samoa ta ito ase furu mana lima na fafo atu I le kalapu le nei o la tou soifua ta alo I le nei ta alonga. O sawa noa fo ile nei wato e whaatasi a isu I tua I le manu Samoa I tau sanga watua nai. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu la kapile nei e mota. E au fia ai le filifili o le totele o sui o kalapu I le au teito fitu sa fai masui o Samoa I le taʻamisanga o le lakapi teito fitu sa fai I Hong Kong I le tausanga e awhi se lau I vatolu. O le vai taimi lea e le ia ini taʻamisanga e pei o le IRB 7s ai o le taʻamisanga au pito mawalunga lea I le nā vai taimi ona o le tele o le tupe mo le au e manu maro I le ipu au tu. O le taimi mua lea na sola mai ai Samoa ma le manu malo I le taʻamisanga le nei I Hong Kong ai o le toʻatele o tama na filifili ai lea au o sui mai le kalapu le nei o Moata. O le whaiaonga o le au te tofitu lava lea o se tasi o sui longo o lakapi na maua e fo'i lana taalo I le au whaavau māroa Samoa le wingi tautaua le sunga I a taufusi sa lesa ai o le pule o le au o le tina o marina. Ia a saola o mai tau na o le pau lava lea
o se kalapu nai longa lona tūlai mai le whaatinoina o le tāronga I lalo o le taʻitaʻiga a se tamaitaʻi. O se tasi o matatia e longa le kalapu la kapili nei. O le vaitaimi foi lea sa mawalunga ai le tūlanga o le taʻamiosaga taʻitoʻafitu a kalapu taalo o le marisi. Lea foi na maua ai ai le tūlanga o le aula kapi a moataʻa. I le avea ma siampini I le tele o tausaga. I le taʻamiosaga taʻitoʻafitu a le kalapu taalo a marisi Samoa. O te manatu o se tasi o tamari o se alo e whaasino le fioanga, le fionga I a sa vae Sir Michael Jones. Sa matua I longa fo I lona tūlai mai, e le ngata I lona sao, I le atina e ina o le tālonga I Samonei. Ai o le alava fo I Samoni mawina lona soifua tawivi. Ma ave ai manu me la fitu tautaua o le au malosi e le olopeleki a New Zealand. Mo le sila fio le salautu sanga mo na sa na amata mai I le aso sa pati umawai I le sauninga whaapitoa na whaatinaina le malu le ekalesia whaaputuputunga kerisiano Samoa I le fio angalava mo taa o le asana nafi na talai nai le mauta le a tapu wai tasi ai whaamuemuenga uma le kalapu. O se tasi ai tūta ua le whaamuemue o le amana ia lea mo taa o le aula kapia I la tau e longo noa ma tu salava pe iai a fianga tu mau le soifua e le ave se ai ta leni ua whaamanuia ai so se tangata soifua. O se tasusu I le vasinga whaau a le Universite o le Pasifika le vai aso taluai, o le susunga le ia moe ai a se tautai o le fue. O le ua mawala na whaelunga tipiluma I le tu whaapisi nisi ma ta inga mana I esau noa, e au ngā tele I le na whainga ruenga o lo whainga ruenga ai I le matanga ruenga o tiu ti matupe maua. E le titilanguna o le whaafetai o na wawanua ua ia maua, e whaalau te leilo na sila fia, ina ia whaalelea ai le na tautua I le atunuu. Ia, o le langona nei aso e langona le nganga whaafitai. Whaafitai le atua. Whaafitai fo ia I la tau sa o ina mātou. Whaafitai fo le langolanga sua o mātou a inga. O me māsani. Me se fo ia le tapua inga mtanga luenga ma le au whenga luenga. Ia. Mai la tau ma whapenana tofo talo mai. Ia o le nei aso ia o le vi inga fo I le atua. Ia tu mau al whatau wa tangata. Langona al fia fia. Langona al fia fia. Whaafitai. O moe ai ai mai le afio ango sa le aula, pata mea masale moa, na ia ta ua o lana tau sinionga, o se whaamale se au tele lea mona I unalo. O le anganga na o le aso nei, o mea o le tate whaia le aso nei, ia e tau whai ona muri tai o ia whanau, e le ngata whai lea ia whanau umo le atunu, o ai la tau o fia nau e whamawar whaironga, au le nofuai, au fo le whatamala, ia o le tato taimi nei, I le sili mo le lima se furu tau sanga o tau tua si ona tua a tina I le matata whawhaia unga, na whaosofia I le fia au una fo I le tamaita I a koreti malai ola I le whaiva, o le vai aso watua nai I lona safarele, na whaau uina I le tamaita I le nei malona whailonga mawalunga ia o unga, le Master of Education le ana sa ilia mo le lua tau sanga I le Universite o le Pasifika I Sautei.
O ko retio lo whaia o nganei i le kolisia le tua sau, ma o se alo e whaasino i le tina ia tai a Rio, ma le tama ia malayola, na iailu i o le sawalinga e pei o na ia whaamatala. Ia o whawhitau li tele a ono au e whainga luenga. Ia sa mana o mia lava se taimi e whatino ele a onga malanga luenga. Ia o le situ o le tau se eleni. E mana o mia lalo so so ani me tau tupe whaftai a inga mātua. Ma o bo e mai telefono whaavai. Na so so ani whatupe ina lo tau mawhai. Na saunoa ko reti, o le soifua a o ina e tāua, o le sa ili fo i whaailunga maurulunga o le whina ula valea ina ia manuia le lumana i o atai au, o whanawa unga o loo ia o ina, na ia whaamarisi au i whanau na ia awa le whiungo fie, ai ia talisa paia awanua ua maua e o tauina ai. E mamoli whaftai tele ai i o mātua, tō ngane uso i ai mai se lai ngā ato, mamoli fo whaftai si o matua pule a onga i le tua sau, ai mai se ai ngā whea onga le polisi la o mua le tu malo, o tapua i ngā whaiwhi au, ai mai se o lato whale tua, ia e mai se soan tele al malo e alale i le fono whaabai, o mawhai e o na whai wina wha moe moe. O ko reti e mai le whio anga o sa tau i sa vai i. Ma tau ina isa ako talafau mai vai whanua. O le tawalunga le nao tātou talafou mai vai whanua. Te bila watine vai ngale tai ao lea ua se fulu ma le 5 minuta le tona tā lea ea o le itula e iwa. I'm sorry, so 5 minuta leo te nele valu. Fefe, so 5 minuta leo te nele valu ne vai ngale tai ao. Ea ma o se isi vo ina vai ngale o tonga o tātou talafou. Ea i mea na tupu lua fe lua sfulu 5. Ia e pei ona tu ina atu le vaenga le tai au. Ia le sa tapi nei na le vaenga talafou. Tulanga na e tatu talafou pe anu whailo. Ia ne te iwa whato a maua mai e tatu whaasalaunga whapea. Ia o leo tu ina atu tatu talafou tau sanga o tea. Ia o le tatu te iai le tu ina atu oto o tonga. Ia o tatu talafou o le vaenga le oto o tonga. Ia o talafou e oto o tuai mea taitasi. Ia sa tutupu ili natu sanga. Ia leo vaenga uma. Na nisi o vaenga tā ua pe fo ona ila so whanau wala aula kapia mo taa. Ia ma vaenga ia nisi o whaunga. Ia porkalame whawau. Ia lepe ona whatino ila tau sanga na se mvai atu nei. Ai se maltando taimi. Ia o lea ua. Se fulu ma leono minuta leo te ne leito la valu ile nei tai au. Ia whabalo le usu. Ia to ina uanga mai lunga la tele. Po na fu wa amata ngā luenga nisi o company businessi. Ia pe ona amatalia la tolu tala itu la valu. Ma lo la wala sui fo manuia. Ia ma lo le usu tato se mai. Tato wha fifianga manisi tato wha salaunga. Wha alau iloa wha businessi. Paunga ta ilonga i pule. Se fa a fia fia o
Whawhiwhianga na ne vaenga le tai ao, hea, ina ua luas for minuta leo ta inele i tula e valu, ea, mau fo ila wanoa i whaamadeanga o soi fomas whanau, ea, ona taluai, ea, whaamalu lua tulawa i le mamalu malpa ia nei tātou pa anga whaafonga, ea, mai se ia si vaenga si e tele na mafuta maima, wala a mai lunga tātou leina telefoni, o lea lawa i whaale tonu tātou leina telefoni, ia, lona winga pe whato a whaale leia pe a e ngā luenga, ia, tulanga na a ua mai ona reported tulanga lea, ia, o lea lawa tali, wha malu lua tuai lawa, ia, ona o lea e fiu e tau mawhai mai, ia, yes, e wala au mai e te tangi, but e o loo whaale tonu, ia, le connected tonu o tātou a masini, le tulanga lea, wha malu lua tuai nei tātou pa anga, ia, ai, wha malon wha talo watu le sunga ia toso a guino. Ia, guten morgen, morning, malo lawa le tautua nei tā mafu tātu si amani. Ia, malo lawa le soifo manuia tālo sia o manuia lau sunga toso. Ia, on o lea li potia ia tulanga fo ilea le whai te tele le malulu, tau malulu ia tau. Ia, mai se la fo ile tele o vaenga le atu Europa atoa la vaia. Ia, ai malo la wala ona sai malo wala whafunga mai nei vaenga le tai au. Man wia tele la waso tuangane. Ia, man wia hoi fōwhanga solo. Nei tātou whanau a onga, ia, i le atu no saina. E la tau vo ia maur skola sipi lima tausanga. Ia, e nisi al whanau text mai, ia, good morning. Ia, ni hao. Ia, good morning o lea ua. Te ale valu ia mātou lea la tala afa le valu. Ai, tu ina mai, ia, whaamania ngau aso soifua māso whanau. Tu la ngai pe on iai ia le nei vaenga le tai au. Ia, manto o le aso fitu le nei. Aso fitu le nei o le masina o Januari. Ia, e le nei tau sanga luafe luas fulmaleono. Ia, e hoi la ila tau, a hoi na misi lo aso i fua le aso nafi le aso ono. Ia, e mau hoi la wanoa. Na ona tu ina mai lava o whaamania ngā soi foma swanau lunga le tātou a fola i o le tātou Facebook ma le tātou YouTube channel. Ia, on tu ina atu fo ilea mātou whaasala watu. Ia, lo aso soi foma swanau po se anniversary le ase aso whaamanatu. Ia, tu langa e pe o na il tātou poklame nei tai au lo maua le awa noa. Ai, whaatala watu i le whenga o Brestene. Ia, o le sunga whawhenga ia whaumina no mani. Ia, ma le whalitua ia ngongosina. A talo watu fo ile Sinas Creation i nā i Savalalo. Ia, mai se wala mamalo la uwhenga ruenga lea wa amatalia tiute mawhaiva. O le nei ta ama alo lawa le usu. Ia, o le lau whonga fia masina ipu lau moli ia ili tae au. Ia, umol ne yaso. Ai wha malo lawa lo nasai. Ia, wha malo fo ili ngā lua malo le usu. Ia, telo tātou wa ngā luenga whaatino. Ia, mai se telo tātou wa whainga whaataunga pe ona iai nei fo ia salulu la tau ia tautua nā le tele au vaenga fo ia mo mia ia o au o ia vaenga masani o lau ta avale le vaenga paka ai po sefe ia wana i ese ma o sia fo ilia wana i e anga ia tu lau whaataua omo ia po walu ese wha ata pito i luma ia o lau ato tupe o lau ato o lau ki o lau ta avale o lau telefoni ia o vaenga umana i titauna whaanga solo ia ma ave ia ile fa mua ma mauti noa malu lei ia vaenga na o pepa malanga wa inisio ato ia to telefo inisio la to e malanga mai ia tuno mau ia po le foanga ia tuno malanga lele malanga ese ato ia mai se lava la tau no bai ia le tele na su e mai ia la to ato pa uma anisio fa momori fo ia i lunga penga te fa ilangi wa ave se destangata ia le ato pa ia po le fusi ia konga le stangata ia fa malo la volon sa ioi o le taua foi dama le leina o tato so ta inga lunga la tele ia o le a mai se lunga o penga te whailangi ia o le whawhainga fia na maulu so sani mo oi tai pela wanga wa pena e le iloa lopo ave se ato ia po le ase me to tino wa vena to ilunga o penga te whailangi na ia tato wa fola na iai tato makeki online pe to ina fo i oe lunga le pe fa so tailo fisa le leo ia po le pulenga malava lele ia o aini si tangata te sila fia ono va ve mau le so swan
Ia, whaafso tai vaenga nā na tau leilunga. Ia, whaingo fia I fo ina sila fia le tātou tuno. Ai, wha malo lawa lo sai. Ia, malo fo lawa pale. O le ua lua surora minuta tai nei. Ia leitu la valu. Ia, tātou se mal whawhiwhianga. Mai su a tolu manawe misi luk su ale nei tai au. And all of this pain. Baby, how could I have been so blind to presuppose that your needs were just like mine? You've been a prisoner for a long, long time. But now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. But now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. I tried so hard to make you part of me. That every time I look at you, I thought I'd see someone that you could never ever be. So full of pride I could not see straight. I thought to change if I could only wait. I see the truth now, but it's much too late. But now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. But now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. Oh, 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 oh. Baby, how it's ever get so cold and mean. Oh, 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 oh. Is there nothing left but silence in between? Baby, how we hold on so long to something both of us must have known was wrong. We'll either fool or much be terribly strong. 'Cause now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. 'Cause now you run from me, and I will set you free, if that's the way it must be. Oh, 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 oh. Baby, how it's ever
toina, o fea e usu po ia. Te o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talo sanga ia e mo se masini fo ile vidi ai la au. Te lo se falo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ile whale loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whale komiti talo sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Hey,
Whakatere na tuki rau e tuku piko hana ina ruki e hiru hiru maunga taku mai hana ua kiti au ti marangi au taku kahai ai tie wapeke o te rangi ki runga i toku kainga Whakatere na tuki rau e tuku piko hana ina ruki e hiru hiru maunga taku mai hana ua kiti au ti marangi au taku kahai ai tie wapeke o te rangi ki runga i toku kainga Whawhiwhianga na musika sui whewhiloia nei vaenga o le tai ao hea o mai le o webesena le Oski Band. Ia, ona ia lo fo ima whanau o la tātou o tunu o tāleni o le musika. Stasilo vaenga pe o la tele ina lau lunga. Ia, i tupulanga talavou. Ia, mai se fo ile to tele o tāleni pese. Ia, i lea tunu ma lea tunu. Ia, whaia lātou lātou whawhiwhianga i al tāleni la musika. Ia, mai so i lau Australia. Ia, lea na tele na iaia tātou alom whanau Samoa. Ia, o le tawanga pese o ilea le Americans Got Talent. Ia, lea fo i tele na iai fo i ia na ialo ma whanau al tātou tunu. Ia, i lea vaenga e wha malo. Ia, o whailai a tātou. Ia, o lo to tele. To tele il tāleni pese. Tūlanga pe o na iai se tātou o tunu. Ia, se maalia mai lawa le tātou taimi o lea ua toi se funu ma le walu minuta le toi na tālea o le itu la eiva. Ia, i nei a mātou i nei Samoa. A tala wātu, ia, nei a tātou paanga i tutuila mamanua. Ma lo lawa le soifo manuia. Ia, ili nei tāo la solua ia tutou ma lo lona sai. Tala wātu le sunga ia manu tawete. Ia, masalato wa ufai ngā luenga mutele sala fai. Tala wātu fo i le sunga bani ka muta manwatua. Maisele a unanga i nāle tātou rosalote. Ia, tātou voltaili vālo. Maise o tātou tāwale o tātou pasila o pasese. Ia, o ati na e tāu mawhai. O la fumanu pālangi o whātoanga. Ia, o tātou a whale o loa. Ia, maise fo i o le o mea tua o lo. Ia, ma lo lawa lo nusa. Ia, tutou ma lo le lausu. Ma lo ngā le lua lau whai ati na e. Ia, e pei o taimi lawa nei e fia ngā le lue ai. Ngā lue ina ai o whātoanga. E ei la whātoanga e sekil taimi o timunga.
ia e foi whaatoanga pi whaale seki ai pe a ona tele timunga. Ia mai se lava whaatoanga ia whala au aina, whala au whaisua, whala au tau mawhamata, ia ona e te tele lo fu timunga mai e ka lo whai ngai mea whaku aku i laloa. A talo fo i le afionga ia lua whalealo, ia e lona maumanga i nā lalo maunga, ia mai se sunga rwa whiangai ngai ia Reverend zaka masala tau a inga, ia pe ona ta whao mai, ia mai antunu mau malo lava le malanga manuia, ia tali tonu ma talo sia wha mali inal tātou tunu, ia mali tali sapai atu, ia ole to i tonu mai e nai tātou a tangata, ia mali tātou tunu. E le taimi le nei, ai vai ni se la tau pe no ta ua taimi o sola. To tele nei whanau ia lalam papa ai tunu mamau pe o taimi nei tele na malanga mai ai. Ia mai nei whanau ta oto vai ane le tai amal whafunga mai. Ia tele la na tumu ele mato whatu nei le pensula mo no i ta ele ngā sami. Ia stulanga nei la wai whamai la tau ia lalam papa ai whafusole ola sa kaung kao la kui whafu. Ia tunu ula iai ia. E wai pe o vai taula nei e ala na tele na tuu le tuanga umi ia o nei umi le tuanga ia e tau na umi e le taimi fo ilea mo nei whanau tama e toia e atu lea onga o la ua fully okay la tau ia ma okay le uma vaenga uma le se me toi whanau lawe nei whanau mo whaila ia toi tali watu ila tau ia tunu mau ia o le tūlanga na a wha malo o nisio vaenga e pe ona iai o le tāpena leo nei whanau toia e wa onga. Ia, le nei paketi lea tātou lawa ia mātua, tātou tatalanoa le tātou paketi o uma fia, uma vaenga ngā le o koe fo ile au fafo le ngā ngai mai, ia po nai ho ile uma na toia ngai, ia e whaasoa, ave e seal tupa vei, a kupere whaile oso lau vaenga i ngau mai, ia e tu usinga mea lea e matamata ia lawa onga nei whanau, ia o le wela o a matona iai display ma wha la wiloa whale uloa fo ia mo la tau mo tele tongi na o ngā nei whanau ese ia o mantua ese o malau mua a o ngā a mata ia o a o ngā tūlanga lua o lunga e kolisi ia wha solo atuai mi o i lunga level e lunga i tātou universite ia wha malo lava lunsa i ele tamai titi fo inga le la soila na onga pol tamai titi fo i lea fato a onga a matal tau sanga nei wa leva nga fafa soro le ato fafa a vaila se ato fafa fo ma se ofa onga fo e alanga le alu tamai titi kui mero fa onga e fefe pingi langa no minti a wa leva nga fafa soro le akwa onga wa leva nga look forward ia fi alu le onga e tamai titi lena a umala na a onga amata ile tu sanga olu lima ia leo le a fo watu e avel tu sanga mo pole i wan ia ile a onga tunanga lua ai e ho le tamai titi le sa fa ai ulanga i 8 tu sanga te nei ia ole a ia 9 o leo fo in look forward be ko nga kui lo skete lang moanga lo skeke me maka ko nga kui lo of kingo sama lo pa avela no mumu ia o ainga na ma lo tu la vai nei matua ia fa so le le taimi o tātou fa so tātou paketi ia toi te pena nei fa na uto ia o onga ia mai se vai to le la vai talia ia le results fo ile po fai unga ia so engal to sanga sulua sa sala sil to sanga lo olu liman te nei ia taimi fo e mauti noa ia tu na to fo ile o fa sislanga i lunga tātou a mai le matanga ruenga wa onga manga du ia e mauti no ai ia tu langa na o a fair e auki ai le result lea ia o a fair e piki ai mantua lai piki umalawa result o i whalea onga e piki uma result i whalea onga ia ne te ua mao se matua i il tato ofisa wa onga ia ole ma sania na ia e anga i mai pulea onga ma sui pulea onga ia e piki atu result ana i whanau il tato ofisa wa onga i malifa ia ona nga ia ne leo matua mana i whanau ia na sue ia e piki le result po le silipi ia ma mauti no ailoa ia le tamaititi anga wa ama saufanga atu i le tanto university ia po fea lava le vaenga nga iai o le ua
tele lava ia o ngā matata ese. Le ka ko APTC, ia le ka ko a vaenga si i le lalo vai al te sesi. Ia le tato university au le papa ngala le vaenga le tato TVET. Ia o le la le tato university au le Pasifika ia le fua. Ia apena fo mo tele se la fai o na o ia la le tato USAP sa vai. Ia e fa fai ngofia i mo nei fa na mo tele se la fai mai sila fia matua. Ia wa tau sanga vai lan nei. Ia o na woli le sta mai titi mai se la matua mai sa vai ma no itua. O la woli wa umana faltala. Ia alu e ngofo ia anko ma anti. Ia pia ia o ngal nei tau sanga. Ia wa levang look forward o mea lava na nei fa na masani nei fa na. Ia pe fa pena fo ila ngona nei la so a onga. Ta mai no fa mai ia le la ave o ko ia pia fa a onga. Le van ka look forward po filme ka o pia. Wa ma tau le mai me sa vai. Le van look forward po filme ka o pia pe ka ke sau se va lele ai ke o ka sau le va ai lungar sami. Ya, tu langa na mai so lana fa na le fo we e sui le sila sanga po o le sila sanga tu langa tawa onga. Ya, malo lo la vale on sai malo vol fa mal losi. Ya, nei tau sanga o lea o le amata la so lo February lea e fa mau tu mai le kalena la matanga lo nga o manga no e toya e mai lava onga. Ya, amayala le mauti no fo ile ai i lungo page sa onga wow o wale ai ma sa onga ile i se Facebook page e sa we lava va silanga le onga ia pe ya e uma le onga pe ya e vasenga matua pe ya e vasenga ia laiti pe ya e na automaiti e restala o le fa tonu atu ne la to wa noa o le tulanga na o tulanga ia result ya ona le o ta o tulanga le ya ona o le meli mai na inisio ya pe piki a fiori salti ale su engal fana to sanga sulma lua ya o tanto fa salanga fo mal tanto fenga luenga fa me fa longo lava i le matanga luenga wa onga manga no ya i lanto fa silanga to ina mai i le aso ma le taimi ya ai fa fonga mai pe tanto fa salanga ya o le taimi lava i maua mai ai ya le taimi fo ina to ina tuai mo le sila fia tanto matua watana watu le sunga e timani sa tau to ingamala ya ma lor so fo manuia neva ngal taia manuia tele lo aselo sunga e timani male ainga fa manuia le li ya tu langa mai beno yai tanto se me stato fa fianga ya o le o to sul minuto le tona talia o le itu laiva ya tanto se mai le fatunga le nei ya mai le o bese ale pulo wama e lanto kaseti no mo mua ya ma le bese vangoina o le faatoanga le atua e matango fie.
le whawhianga na le vaenga le tai ao, ia, mai le awa besa le pula wama, lana kaseti no mera mua, ia, ma whaatoanga ale atua. E na ua toi ona minuta le toina tā leo le itu la e iwa le nei tai ao, ia, ma tātou se e mai whailai le tau walungaina le tātou palame Talofa Samoa, e le nei tau la sululu, ia, taluai ona nisa tātou palame whaatulungaina, ia, tā le iwa le ile fofuanga o tātou tala li potitu sa mai ma le teo whawamalo ni sila nei tau le ana lea, ia, o tātou ia ili si ui o le tātou palame Talofa Samoa le nei tai au, ma le nganga whaaftai tele lea mawhaina tua i lalo na mamalu ma na mawalunga o na ia tātou pa anga whaafonga whia lawa staff nei ke lope whapenana e mafuta mai ai la tau mafuta mai lunga tātou tu EP Facebook page, tātou tu EP YouTube channel, ia mai se wale tātou o nanga masani a mom tātou wala leo wha mo sina radio app i le nei tai au ia whaaftai tele lava ia o whi autus tu sia foi ia ma tulanga pia na ele tātou mawhtanga lunga le ea ma lo whaaftai ia mole toi ma na nganga whaaftai tele mwhaamanianga ianga le leila li ilawa singa mfofanga ngā luenga mtangata malano le aantia ele nei aso ia tai pia tātou ma tau tai tātou ilo na nganga pa ia e manuia i mea uma tātou te whaia ia toi ia ili tātou bukalame nei Talofa Samoa le tai masani a whaleonu le tai ao ia umomua ia awase isiona whapoponga ai manutelina ia fofanga solo nei a sololo tātou tau mawai le whavianga mai le awe best le Pacific Love Band na o mea le leila vai whaia mo oe ia vai se mea manai le isi au so tangata vai se mea le lei mo ia le nei aso ia vai se mea pito sile na lei mo le atua le nei aso mai al tātou whavianga nei tātou se mai tātou tala mai le tau whawamalo ni sila nei tātou wha soifua. To your